kila siku ndani ya maisha, usimuheshimu mtu akiwa alishakuwa maiti. Njoo unaonaka watu wote banafanya heshima. Umuheshimu mtu akiwa angali mzima. Juu mtu mwenyewe anapita kama vile kwenyewe Masai napitaka. Iko na muda wenyewe anakuwa anaomba apate heshima. Na juu vile vile Mungu anataka aheshimiwe wakati unaofaa na wakati usiofaa. Hiyo ni kitu cha kwanza. Kitu kingine, usimuheshimu mwanaume juu unamuona yuko na pesa au juu unamuona yuko na vitu. Umuheshimu mwanaume juu alikutoa mbali, amekuchagua katikati ya watu mamilioni, wewe unapewa kibali. Hiyo ndio inapaswa kukupatia wewe heshima. Alafu kitu kingine, ndani ya maisha ya kila siku, watu mara mingi wanakuwaka hivi, akikuona anakuongelesha, anakusema mzuri, anakutapa, lakini ukitupa mgomo anaanza maneno mengine. Tena ule mtu ndio anageuza, anakuwa perfection. Hiyo sio hekima. Nasema tena, heshimu mtu wakati mzima na umpatie nafasi yake. Hapana kuja kuheshimu maiti. Na wengi kama mtu angali mzima hivi hawamsemake yako kama iko hivi vipaji vyake bavumishi. Senyewe haiko ndio banaanza kuvumisha vipaji vyenye alikuwa iko navyo. Hiyo na wakati unamvumisha mtu na iko mzima, anasema kumbe nachangamshiwa, nachangamuka. Unajua ukabumbu, wakati bale wacheza kabumbu wako wanacheza, unaonaka akikamata kabumbu kule mashabiki wanazomea, wanashangilia, na yeye inafanya nini? Inampa nguvu. Inafaa kujua kumpa mtu nguvu wakati angali anafanya maaction. Hapana kwa kumsema nyuma action zishaisha. Senyewe iko anafanya action, umseme kusudi muongezee inspiration. Basi ndio shauri nilikuwa nataka nikupatie. Asante.